Tau matappa itau tokki kupuang Allah Ta'ala matong-matong ki mi tau. Tau matappa isuru mi tau kupuang Allah Ta'ala isuru takwa. Magi dan kata mi tau isuru takwa, tau tappa isuru matakwa. Ternyata angka tau matappa tapi dena mi tau. Matappa mo gani ku bakadang kepuang Allah Ta'ala. Wah, matappa ka ang kepuang Allah Ta'ala. Magi pala din pugo ipasuron na. Di mas sempajang, di mas puasa koramalangi. Oh, matappa mi tapi dena mi tau. Matappa mo ko kadang kepuang Allah Ta'ala. Matappa ka. Magi pala mo pugo mo anu natin ni. Oh, matappa mi tapi dena mi tau. Yan na roon na po dito po nga Allah Ta'ala. Ito matappa. Adita matappa kami itaw toki rin po nga Allah Ta'ala. Iya ko bitaw ki ako po nga Allah Ta'ala. Ko kimatu suruga. Marumbong at tama. Di ini parisa-risa. O ko taman surga. Agay at cinay po nga Allah Ta'ala pakang kaki. Sita rupay po nga Allah Ta'ala. Tau matappa isuro bertakwa. Tau matappa isuro pogo ipasuron na. Tau matappa isuro niniri anu natyangi po nga Allah Ta'ala. Di makanya tappa tu perlulat da iya gurui. Apa iro dasarnya ro? Tidak bisa bertakwa kalau tidak beriman. Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna puang Allah Ta'ala ke hadir iru puang Allah Ta'ala pancaji ki kulinuewe taniaha onro marak dektah onro marak dekta matu okupi suruga. Di koko ni matu suruga mataru-taru di kacapak. Tu mataru tahu di gaga amat yang menyemeteru di gaga susah. Malolo taru di gaga matoh. Jadi itu gaga tu matoh ko suruga. Degaga toma-toma tu ke suruga. Ipalului mandang hijolo na pipatama. Nairo anya menyemang ko suruga. Okoy lino ya bua. Jadi itu maka de oko bami rumah tu tapi runtuknya bang ide. Okoy lino ya ki bua. Ipogau narekomelo ki manyamong ko suruga. Yana tu nakadapungan Allah Ta'ala.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akataiwi sapai angkatu papinya mengupas sedia ke ko akhirat. Allah Ta'ala suruh ke akatai sapai angkatu papinya mengupas sedia ke ko akhirat. Ya katana suruh gaya. Yang katu suruh ke pas sedia ke ko akhirat matu. Papinya mengukuro. Ya katai pa hiro ya katai pa. Dena cocok maka dah kamu jiro dewa sempajangnya pandrita nenek kuriolo. Idi pemakatai ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Aja talupaiwi totota. Toto kenro, toto koro akhirat. Minat dunia polio kolino jadi toto ko akhirat natia pun Allah Ta'ala yang lupai ya ko toto kolino amo tal lupai tatai tadupa te toto tasogi kolino mo talupai sogi tatatoki sogi dia tamate ko de to sogi jolo ko to tamito sogi tapi ko akhirat toto ko akhirat aja talupai o kolino aja talupai iya ko makasing batita pakai gune atutungan linota toto tamatu asri mondri ko suruga. Ini kota salah gunakan ya tutungan tokolino maka toto tamatu isaliwan na isuruga. Jadi ya akaresoi suruga kolino ya akaresoi. Karena nasuruh toki pun Allah Ta'ala maki buah bokong. Aki bokong watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada maki bokong ya kon kami ilawi nama bela-bela mero ilawi maka iro bokongi paralui pasadia miga na iya bokong lo akhirai lo surugai unro bilanaro mapamula anakna Nabi Adam pamula-mulangi mati letuk mati onangnya di pagaga letuk angkal mopi dalam perjalanan unro bilanar mapamula anakna Nabi Adam mati letuk mati onai di pagaga letuk ko suruga unro bilanar perjalanannya di makadai pun Allah Ta'ala aki bokong. Bokok kami nama kasing. Fa inna khairaz zadi taqwa. Nainya si kanjak na boko ya buah. Si kanjak na boko ya buah adalah takwa. Takwa. Kaya sa takwa ya ko inrangi bicarogi makadaki mitau tapi inran itu bicarogi itu makada mitau aslina takwa kepada Allah tapi inran bicarogi makadaki takwa mitau gitu makada inran mi silaingan ni koto mitau okko ula naiya ko tumitaw ko pung Allah Ta'ala. Iya ko ki ula imitau agi pagaw. Aja tu madape. Mitau ki ko ula aja tu madape. Mitau ki ko buaja aja tu madape ko salo ya tu mitau ki.
Tapi komi tahu ki ko pung Allah Ta'ala justru sibalikan na, justru tu marape. Tolo bolana pung Allah Ta'ala, masigi bolana pung Allah Ta'ala. Tomat depe, merape ku bolana pung Allah Ta'ala. Jadi takwa kepada Allah. Mi tahu oko ulae, takwa kepada Allah. Tapi ku ingin bicara lagi na, mi tahu loko pung Allah, polo ku pung Allah Ta'ala. Ia boko kami nama kesin reko mi tahu ki ko takwa kepada Allah. Aga maga kesin niro, bukung niro, maga kesin ya sangi takwa. Pertama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Iparombongan matu tama suruga orang bertakwa. Dini parisa-risa na tama. Iparombongan ki, mak berjama ki, mega ki si bawah. Itu salah sidi nakatana armada safari berjamaah itu libat berjama ki, marombong ki. Ini semarombongan lebih dari satu orang. Kapoleh pinra marombong itu, pore pada kalawak marombong pak dua si bawah. Iya marombong itu, iya pak dua tu si bawah. Itu maguru marombong maki buah rombongan. Apa marombong itu ki matu tama suruga. Napa nih orang bertakwa dia ini parisa-risa na tama. Tama mana pi matu orang bertakwa? Napi pamula iparissa tacidi-cidi tahu. Parissa malakna, parissa dosana, itimbang. Si sebu tahu iparissa tacidi-cidi, cidi bah lolos. Sakar? Itu kanjak na bokong ibukong takwa. O komiman ni suruga na ipamulay paresa tawe. Apa kui paresa mo ki amo lolos ki kui paresa ki boy siaga pa sisa mo tau si di bawah lolos. Tapi orang bertakwa iparombongan ni tama de ni paresa-resa na tama. Napa kui lalang ni suruga keno sinuri tarjolo. Maka da si pungal ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa okoi pakarangan na suruga yunrut taroy. Taman-taman surga. Di taman itu ada mata air, ada air terjun buatan, koi di buatan. Kato air terjun alami, ya kok kolak-kolak balai buatan air terjun. Yang jelas mega mata air. Pemandangan yang paling indah okor taman surga. Maka dia bita bendengi pura ini tau makku taman surga dia nagaga melo marak monrokolino. Bayangkan, dia gaga melo marak monrokolino. Bendengi pura ini tahir taman surga. Nokro martu yon taruki. Taman surga. Aga kelebihan no korong-rong ngero. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Ya kuang kata perluang pungala ta'ala pakan kaki. Perlu ki manre doriang. Perlu ki manre bali baulu. Manre kalkulolo. Agia kita perlu tacinai pungala ta'ala pakan kaki. Napa ni kuang kipung Allah Ta'ala sita rupai. De nagaga nikmat kami na matandre nari kupung Allah Ta'ala matu iwa sita rupa. Maga nyaman na suruga. Ia koi si runtuk kipung Allah Ta'ala. Lenyak nyaman na suruga.
Itu nikmat yang paling tinggi. Narekop si untuk. Na asalangan kaya cinay akhiri nama atahum rabbuhum. Puang Allah Ta'ala sendiri ang kapakang kaki narekop kaya cinay. Ini orang bertakwa. Ini harus kita takwa naro, ni tahu ukup puang Allah Ta'ala. Nah, tapi ia ko itatayur sangat takwa, maka day pangulut ta Umar iro ya sangat takwa padai natasan rupa kotomula lalam maja. Biasa ki mula lalam maja maga batita ko lalam maja yola. Oi, to hati-hati. Iro makasing-kasing, iro inanong. Iro sabbo, iro tulese. Makanja-kanja inanong, iya masolangi, ileseri, makwaro kotomula lalam maja. Makoto nila sa pangulut ta Umar. Iasanya takwa, ijagaywi aga nasurop ng Allah Ta'ala ipagawi. Iri laku-laku aga nasurop ng Allah Ta'ala. Suruh ki masampajang, nasuruh ki mapuasa koramalangi, mapuas, nasuruh ki mapasusak ke, nasuruh ki menre Mekah. Aga nasurop ng Allah Ta'ala, iya naro ipagawi. Iya natin yung pungal Allah Ta'ala aja ni pugau. Jadi magampang mo yung takwa tu. Ipagaw iaga na surap pungal Allah Ta'ala. Ininiri aga na tiap pungal Allah Ta'ala. Itu takwa. Magampang. Ipaw. Magampang ipaw. Ya kuaga pengertian na takwa. Menurut Umar bin Khattab, kerjakan perintah, hindari larangan. Magampang ipaw. Tapi pelaksanaannya makarajing. Makanya rata-rata itu yuli bertakwa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Tahu matapa itautuk ki kupuang Allah Ta'ala matong-matong ki mi tahu tahu matapa isuru mi tahu kupuang Allah Ta'ala isuru takwa magi dan kata mi tahu isuru takwa tahu tapa isuru matakwa ternyata angka tahu matapa tapi dena mi tahu matapa mo gani ku bakadang kupuang Allah Ta'ala. Wah, matapok ka ang kapungan Allah Ta'ala. Magi pala din pugo ipasuron na. Di masampajan, di mapuasa koramalangi. Oh, matapok mi tapi di na mi tahu. Matapok mo ko kadang kapungan Allah Ta'ala. Matapok ka. Magi pala mo pugo mo anu natin ni. Oh, matapok mi tapi di na mi tahu. Yan na roon na po. Dito po nga Allah Ta'ala. Ito matapo. Ito matapo. Kami itautok kiri po nga Allah Ta'ala. Ya kumitaw ki ako po nga Allah Ta'ala. Kukimatu suruga. Marumbong at tama. Di ini parisa-risa. Oko taman surga. Agay cinay po nga Allah Ta'ala pakang kaki. Sita rupay po nga Allah Ta'ala. Tau matapo isuro bertakwa. Tau matapa isuro pogo ipasuron na. Tau matapa isuro niniri anu natiangi po nga Allah Ta'ala. Di makanya tapa tu perlulah da iya gurui. Apa iro dasarnya ro? Tidak bisa bertakwa kalau tidak beriman. Jadi makanya persoalan iman ia aguru kami na penting. Pentilak da iya. Mega mutu aguru lenge tapi dia na pada pentingna.
tepak ya guru. Onro pentina ya guru tepak bunga janji ki. Maka dia nabita bangi do cili atau nah suruh ibangi agar kau bangi teh Allahu Akbar pungan ta'ala maraja riwat tude napa nisengi napa karajai ambokna lak biriolo ipodangi pungan ta'ala umpakaraja riwat tude napa karaja indokna lak biriolo iperkenalkan ni pungan ta'ala maraja riwat tude napa karaja jama-jamanna lak biriolo iperkenalkan pungan ta'ala tu maraja Allahu Akbar. Bunga maca mak bicara maka dasi nabita tepu-tepuangi lafzul jalal ku bunga mak bicara anak tu ni orang Pak Guru Allah la ilaha illallah Allah guru tepuk tak maromo yang lupa itu, maromo yang lupa ya. Iya guru kami na penting. Bato ni tahu macam ni mak bicara, balle gak ni. Nabita ko siruntu isahabatna jaddidu imanakum. Pada pakabarui tepukmu. Pakabarui tepuk Qila ya Rasulullah itanaiwi nabita surun Allah Ta'ala kaifa nujaddidu imanana pekwe batewe pakabaru tappa surun Ta'ala guru tappa sina Pak Guru ki nabita pekwe batewe pakabaru tappa maka dasi nabita aktsiru min qauli la ilaha illallah. Pamega-megaiwi bicara-bicarai la ilaha illallah. Pamega bicarai. Ibicarai la ilaha illallah. Aktsiru min qauli. Pamega bicarai. Ia koi bicara agi madari bicara tu ia to tamatie. Jika tu bicara la ilaha illallah, bicara Allah besar, Allah maha besar, pungala ta'ala maraja, pungala ta'ala kuasa. Digaga pos tengah dina pungala ta'ala maka ia tu tamilala ngati. Nah, inilah tarbiyah iman. Bahkan meloki mate maka la sinabita lakinu mautakun bila ilaha illallah lalalangi tau melo mate nasibawai kalimat la ilaha illallah man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhal jannah nigi malai pacapurang ada melo mate tapa la ilaha illallah lepu dakhal jannah ijamingi itap pertama surga. Jadi pak disengenge pak disengeng tepe ia nasang nabitai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi atuntuk pak disengeng pak disengaga pak disengeng tepe mapa mula tojat talatuk caluri naki buruk. Tetapi ko tepe ya guru itu tepe ya Pak Guruang nasaki tau modering ketinggalan. Mak guru tepe, mak guru iman, pelajaran iman nasaki tau mak kokoe ketinggalan. Ketinggalan.
Aguro ngi makokoy aguro lino pikko sabakna na mega duwi, pikko sabakna na mancaji doktor tawe pikko cara mancaji. Pokoknya iro aguro hebat makokoy, tapi aguro tappa ketinggalan zaman. Engka tau matan resikolana lo joka-joko kota sie makapala iro sapiri na kapala aga jero ko sapiri kapala na koda makalawani sapiri gampang irisan iro sapiri na kapala kapten na kapala iro dega aga si sikolana jajiro mahasiswa onaro Pak biasa moki mas sekolah di nang kakasi di nang ka dia nang ke mak guru matematika hai dewi sang itu age tu matematiang nah sami matematiang dia nang kawas sekolah nak maka dei iya tomatan sekolah na ketinggalan zaman no tomato ketinggalan ko mon rokolino ko di mas sekolah mamakumakumu ira makumu joka kapala pole angin lopoe pole bombang ni rate kapala melo labu masih lemah ngon na itu matan resikolana nah sapiri na kapala makutan atosi biasa mokor mak guru nange nakada di solan nama kokoy melabu kapala ini salama pure mak guru nangi de mako aroma to koki buru ero oko alam barza iya pak di penting pak di sengelino tapi iya lebih penting jolo pak di sengen tepe he apa iya pas salama ki ima kokoy tongang ina cecawe kita nasi ketinggalan te ko mak guru kita pak ya kamalaki agama bakal loki mas sapari nah cecawe kita misalnya tapi kok kematu kiburu biasa mau ke rumah guru tepak ide age paling mak guru mati-matian sini no masalah malah biekadere ya ye pelajaran iman iya tepe perlu lah daya guru apa mage modal lah untuk pogok pasurana pungala taala modal lah iya ko miki meli barang modalana dui iya ko digaga dui mo masempo barangnya sila da toki meli agi gorang diga dui masempo je amo je masempo ko diga dui tapi itu ko mega dui amo masoli magampat to yalli iro modalana amala pasurona pungana tali pogau modalana tepe perlu ki pamigai modala angkat telo pasae bawa duit 50 sabu tapi bali miminali bali 20 sabu masempo magai apa matandre modala na bawe na iya melo inali mali ni bali 20 sabu isa sun 30 sabu wah kamu pasasun masempo sisan na melo mali bajaju lo tokoy siya gali na iya nah kada 100 sabu besoli pa ka kadai pak baru dia dah masoli duimu dia nak gena tolong mas sapari wah marajil mas sapari dia na marajing tepat tadi na gena ipakin lau tolong mak berjama tolong mas sempajang marajing dia na marajing mak berjama dia na marajing mas sempajang aga pale tepat tadi na gana tapaki mas sempajang tepat tadi na gana ipake mak berjama ajiro pantiro tepat
Apa iro modal aro? Nah. Itat tak sigari, kaya siya sa tepo. Apa na iro isang itakwa, pogok pasuron, niniri pa pesangka. Tepo pamulay iro. Kaya to siya sa tepo. Iya ko bicaran na tepo. Magampang mo to, pada mo naro takwa iro. Pengertiannya sang tepo magampang. Biasa waktu ku masih aktif di Wahdah, dosen tepole Arab Saudi, mak bahasa Arab. Jelaskan tentang tauhid. Ya sang tepo, mak bahasa Arab tapi upak bicarogi. Maka dia ro Arab tapi bahasa Arab ya pak bicarogi. Maka dia ro Arab ya sang tepo aplikasinya la ilaha illallah. Iya tepo. Aga bicara niro la ilaha illallah. Dua lama sandre. Lama masaka si bawah lam tasabbut. Kiga si lama masaka. La ilaha. De gaga. Ya sakar manangi. De gaga asumpang. De gaga sumpang. Ya sakar manangi. De gaga sumpang. Nah, napai patentu illallah. Pungala ta'ala mi bawang ni sumpah. Jadi, degaga asumpang sangadina pungala ta'ala mi bawang. Magampat to. Magampang ipaw. Degaga asumpang sangadina pungala ta'ala. Nah. Pura iro. Iya pala madecing iro. Ang katujian naga iro. Talungas so ya guru iro. Bicarana tepo. Digaga sumpang sangadina pungala ta'ala. Digaga sumpang sangadina pungala ta'ala. Kin roji munro aplikasi na ye. Ternyata ya senge hakikinna. Yoda bicarana miyonay. Digaga sumpang sangadina pungala ta'ala. Hakikinna ya senge tepo. Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita. Ipasui keyakinan kepada makhluk. Napai pertama keyakinan hanya kepada Allah. Iri asang tepo. Hakikinna asangnya tepo. Yakimanangi makada iri asangnya api matunu. Mapelah. Ya sangi api. Ya gimana ngi. Tapi Nabi Ibrahim batena pasui keyakinan kepada makhluk. Tanya api matunu. Ni gapale matunu. Pungala ta'ala matunu. Butina Nabi Ibrahim ilalang api patapula sona patapula wanina macake mapasalama. Iri asang hakikina tepo Jadi amu api. Tapi kode nak kelora ni pungala ta'ala. Denun lemat dunu Amu piso. Sipak na magere. Tapi narekode na melo pungala ta'ala ko magere iro pisay lo. Maka piso igere kang Nabi Ismail. Di na melo mandre. Airo hakikina asangnya tepo. Itu kalipun na yasang itapo. Sini no masalah melebih engkau dari. Jadi ipasui keyakinan kepada makhluk, baru keyakinan kepada Allah. Anu matan rela dairo ko api, maka daki dalle. Keyakinannya maka deh ni maliki dalle. Pungala ta'ala maliki dalle. Tapi kode makareso. Berarti lesero. Lesei. Pungala ta'ala maliki dalle. Tapi kode makareso. Berarti lete iro. Pungala ta'ala lokor resoe. Berarti angka keyakinan maka ada okor resoe. Apa kode makareso? Ternyata Siti Hajar bainina Nabi Ibrahim
Maka reso lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Dena yelek dalle. Nasawa magai yakin mopi okko resona. Maga meninale dalle. Nalegga meniro keyakinannya lokko resoe. Matakko mani masai. Lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Matak dito nagaga daleku ia kota ini di malenga pungi mengeluarkan keyakinan kepada makhluk kepada Allah. Jadi dina meni degaga di malenga dalek kota ini di puang napai ia lepak pedale melalui air Zam-Zam. Iya no Zam-Zam miro nalapake dale muncul air Zam-Zam. Angke manu-manu makaleo nalatanre pada angka puliriangi. Wih karo manu-manu Wah berarti angka matai ro kuryawana ro mak depe. Naruntuk Siti Hajar. Weh angka pale pengusaha galongok wale ku agaga wale ku andre ale nga mu hajar. Pada angka puli lautangin nite angka manu-manu mak depe to. Gangkan na maroha okoro kampung apa sabarang. Sianna na yalingiro waktu na napasu keyakinan kepada makhluk. Keyakinannya Siti Hajar kepada kerja napasui dia nagawat di malenga pun pura nama jama dia talenga tapi ini menyebab malenga makokwe napa yaleng air Zam-Zam. Iro yasang hakikina tapo denul letama keyakinannya kupung Allah Ta'ala ilalang ngatian rekodeni pasu keyakinan kepada makhluk. Contohnya angka manu meloi patama rabang silat dekit lelungi dia namit tama manu dia namit tama manu tama si celeng lari si tama si lari si mage manu na dia namit tami lalang iparesai rabange wa angka puarang angka tingkalung angka ula sawah angka manang ini tahu pale sinangit ya manu tama carana patamai pasu yolo puarang rimpe yolo masu tingkalung pasu yolo ula mapacipil alang ni tahu manu napatarimpat tama itu manu begitulah iman kepada Allah. Begitu keyakinan kepada Allah bisa masuk apabila keyakinan kepada makhluk sudah lepas oleh ilalang hati. Jadi makaraki magampang ipo ya sange tepat tapi halusuk lakda. Tol mas sampajang. Deni rule apa magai angkai tingkalungin lawaki. Angkai jama-jamang nareko dewa jamon naro degaga mak lay pacaka degada lay kuku dewa jama itu keyakinan halusulat dah nai agurung ina suruh ki nabi teh aguro tepa ye mapamula tojat letuk caluri nak guru aja tepaja mak guru magi na de tepaja mak guru ye tau mak guru matong-tonga mak guru amode pada macah tapi mate matu ikumpulkan beserta orang yang macah. Jadi agurumuki. Ia to situ ko macah ni. Nah, ia to situ ko merasa ni macah yang kana tu salah. Angkana salah ko macah ni. Jadi aja te merasa macah. Tapi toli aguruki. Selama mak guruki degaga salana. Tasalam yang tasalai meromo ya dampengen. Tahu mak guru mak palirioto, yoki belajar. Ya kau to lalu kada belajar lese ki. Meromo lada tu tasalah. Nada api lampu merah mat taru dia na lepang. Polisi, mat taru lampu merah. Nak kadega paling mitir tahu mak guru. Ya dampengen. Maka turun pun Allah Ta'ala tomak guru tas salah sah tapi nak dampeng pun Allah Ta'ala tapi kau macam ni wah tajan yang kesalahan tu ya kau macam ni mengaji tamaki musabakah
Oh, angka tu yasang yuri, aga yuri-yuriro, na jagai salai, na kurangi angka. Te, na lengi angka 100, salai sidi, kurangi sidi. Salah sih kurangi 2, pede mega salana, pede din le juara. Te. Nah, sini no masalah. Oleh karena itu, setiap kita belajar aja tamangi mak guru. Aja tamangi mak guru. Pelajaran iman mapamula toyangnya letu caluri laki guru aja apa. Ya kau kamu ki mak guru. Insyaallah mati ki amore to maca to mate dalam keadaan belajar, maka insyaallah si kumpul ki matu si batawa ceh oh ko Sri Mulina pun Allah Taala ko surga pamasena pun Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakit demi sampaikan sini na 75 dari pun Allah Taala memagi-magi pun Allah Taala rezeki kekuatan iman, dari kekuatan takwa sehingga lebih pasuran pun Allah Taala. Subhanallah bihim subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.